uma kukhona computer nawe vese quantum vese quantum mkhulu hayi vese quantum mkhulu ngeke izimgeje ngoba uyasho ukuthi laphana ufika usha unikezwa isoftware yonke musi igama lalomuntu uyalihambisa lapha muzi usuyalibika uthi ngithi usibani uyena ufuna ukungiphazamisa hayi awuthi uyezwe kuthiwa amalashi abengeyinhle imoto yakhe amalathi afahla wonke ugrill futhi angazi lo muntu usinde kanjani kuthi uthathwe helicopter vese ngeke azabuye mkhulu uma uthathe lezi zinto lezi inamandla leyanto mina ngeke ngasebenzela ebhilidini ngeke ngilisho yeah bonke abantu kade sisebenza nabakade begoloza babe yiquantum hayi ngiyabazi bahamba bonke ngamuva ngovula isitolo yenda kunendiyela lapha eduzane lesitodlwana esibhedayo la ngisavula labuza ukuthi who's opening here kwathiwa Babu Dokotela how is he moving yeah moving la hamba ngoba mina ngithi ngizovuka ngoba ngangazi vese ukuthi lizogeja lithi liyayizama lento bese ngiyalayisha iquantum lana nje iquantum Babu Dokotela sazithatha lezi zinto khubula hle ngisithatha isithwalo ngabekwa kwaku 2008 libekwa lejazi kumina ngabekwa phansi ilanga lishisa kubuka bonke abantu kwabekwe indwangu la emhlophe kwase kwathathwa impuphu yabhalwa yayisiphambano kwase kwathathwa imali eningi yachithwa phezulu ekhanda lami yasiyagcwala la kwase kwathathwa ke ilento le yabulawela kumina ngadla imbambo zayo ezu7 ngithe ilento ngithi ngadla imbambo zayo ezu7 kwase kwathiwa insuku ezu7 uyobuphila ngemali kwase kwafakwa lento ke emzimbeni angikhohlwanga ngahamba ngaya enyasuri ngafike khona ke ngatshela ukuthi abantu abampofu babulawa kusetshenzwa ngabo mina ngiphethe umbese yabo phethe nje umbese nje yabo lo ipress button ngithi mina amasimba ngizwani nawo kwathi ngo4 kwathiwa sambeni sahlukaniswa ngama-camp la omunye usuyagcatshwa lapha lo omunye uyakhonta abayibiza ukuthi ukufemba bamfembela kwathi asu3 bamfembela lo omunye lokho ehambe estolo nalotolikayo akabuyi sekusele mina kuthiwa nathi siyahamba nalapha ngahamba nabantu abawu4 nomama nentombazane yakhe lapha ngafika kumbiwa umgodi lo mgodi kwathiwa ngene la ngilale bangigqiba ngiphila labo siswayini ngathi la kumhlola ngihlakanipha kanje amazayizayi semi kanje ngiqhwizile ngihlakaniphe isigebe lo mpese nonke into sezikhulunywe zonke izinto zabeka lapha eceleni ngisele nje nginjalo kuthela inhlabathi kwase kwenziwa lamasiko akhona kwaphela ukuhlakanipha abuye sekusinaya igcwele inhlabathi engathi angikhulela lokushini mina ngihlala nje mangithatha abongigeza ke lento emsangana khona ngisho ukuthi saligaxa lejazi ukhwele but has never been easy uhlakaniphile sokulele phansi uthela inhlaba yabuka ukuthi ngihlele kahle noma bese benguphethe usulapha yaseke sekukubona ukuthi bayanquma benza njani kodwa kusala ufuna bakungcaba uphila la ukwazi ukuthi lento ife lento kuwena uvuka ukuthi uyisidalo esisha ufakwe le software yabo Babu Dokotela bese sibawujabula mfana muhle ngathi khehlelo lo siyabona